عليكم. بونجور تو الموند، ان شاء الله راكم كاع لاباس وبصحه جيده. ان شاء الله يقضيكم يكل بخير وعلى خير en bonne santé bien sûr. Asseyez, on va faire ensemble un dessert au citron. Comme tu vois, on a besoin de la vitamine C. عندنا للواحية une recette simple, très simple même, de mousse au citron. La mousse, le citron. Donc on a besoin de 2 جون d'œufs سنات سين وراغ نتمللت، 2 صفار بيض، نص كاس عصير ليمون، ازقن الكيس من جو دو سيترون، un demi-verre de jus de citron, un demi-verre d'eau، ازقن الكيس نوامان، نخلطوه très bien. Asserno 2 cuillères à soupe de sucre، 2 cuillères à soupe مسكر، سنات نتغنجاوين الماكله مسكر، نكيراد على 4 باسكو نورمالمون 2 يعني شطاوين سنات، مي كي تحبي نسكر على الماس 4 et une cuillère à soupe de maïzena تاع غنجاوز الماكله لا مايزينا، une cuillère à soupe، مغرفه كبيره تاع نشا. جو ميلونج هاد الحبكه très bien وتعلى سور فو دو، امي يقل يجمد، نديرو على نار متوسطه حتى تولي اون كريم كيما تاع لا تارت سيترون هكذاك تولي. تورا جو ميلونج امي قل تعقبات تميلونجي تو طون باش لا كريم نيت تفغ وتسنطط على لا مايزينا يكسر. faut bien mélanger. Après vous pouvez faire la même chose avec des oranges. زعما نتعلم la même chose هكا c'est le jus d'orange. نتعلم une mousse à l'orange. Je vais vous la faire inchallah une autre fois. سيني بغي يغد لا موس au citron. Et voilà la crème كيفاش جات، هاتايا تقل تعقبات، هاتايا تورا جو كوفر وتعلق بالفريجيدير، هتكوفرير تبلع سفل وتعلق فريجيدير امي ثقل امي سطوف امي تجمد بون تكوفرير هكا كي كوم اسميت في فخوا دونك تعلق قبرة تعلق الدق هتايا كوم في موان دو قبرة تعلقت ليا تجمد. Après on continue ensemble. Je vais faire ma crème pour mon dessert au citron, la mousse au citron. Donc alors 200 ml la crème liquide. Crème liquide alors 200 ml. وين يسعنا لا كريم ليكيد زعما ما تسالي من شونتيي سويفكي ناقص وامان كيف. Une cuillère à soupe de sucre. Normalement une cuillère. تا غنجاوز الماكله نسكر نكيني نعلق 2. Donc une cuillère à soupe نسكر نكيعلق سنات الواحد 200 ملل لا كريم ليكيد تورا تسالي اون شونتيي. هاتايا لا كريمينو تولي دون شونتيي، هاتايا تفرد très bien. تورد دمغ السيترون لا كريم سيترون يجير قداق تجير تسميت بون mon frigidaire en hiver. هاتايا تفرد تجمد بون في وقيله موين 4 سورانا دونك لا غلاس هاتايا
Il y a la crème qui se colle. Elle est épaisse. تخلطها في الباتر. Et je mélange les deux préparations. mélanger. معليش تعلموني كان dans cette casserole. La mouche. Oui. C'est la mouche. Je mélange le batteur. Je mélange au batteur. Juste le temps de mélanger les deux crèmes. Là, je vais les mettre dans des petites verrines, des petits ramequins. Là, je remplis mes verrines. Après, تسمى المتعلم genre متعلم هكايا. ومن بعد تسبطوا des morceaux d'orange, mandarine. هاي انت بغي ما تسبطوا ما كاين فرويات تاع الماس وتكمل بامكانيه. Une mousse au citron blanc, rien du tout. Donc, après pour la décoration, c'est au choix. On peut mettre une feuille de basilic, une feuille de menthe, une tranche de citron. Après pour la décoration, on a des décorations les bras. Bon, pour la quantité, alors, regardez, plus je les ai bien remplis, en plus, il n'y a que moi qui aime le citron. Donc voilà. Là, je vais les décorer vite fait avec des tranches de citron. Bon, on peut mettre un peu de zeste de citron. C'est frais, la alifakaya. Après un repas, on dit là le poisson, on a le gras. هدايا je les ai décorés vite fait. Regardez كيفاش درتهم هكذا بورقة نعناع مع une rondelle de citron هكذا vite fait. هاوليك دوكا نحطهم في الثلاجة. Je vais les mettre au frais pendant moins une heure ou 2 heures هكذا, 1 heure et plus. Et voilà mon dessert, ma mousse au citron. Regardez comment elle est belle et elle est très bonne. Elle est très bonne. Wallah, franchement, le citron, vous allez adorer. C'est appétissant, c'est frais, la lait. Donc la recette nous essayer. Inch'Allah تعجباون ما تعجباون, ne m'oubliez pas avec un j'aime. Un j'aime, mettre bien sûr. Donc je vous dis à très vite Inch'Allah avec d'autres recettes sucrées, salées, modernes, traditionnelles. Prenez soin de vous. À la prochaine Inch'Allah. Salam salam.